o te fia e whaatalo whātu ma le ngang whaaloalo i le malu tele lau whaafonga anga tātou e kālesia nei fui tai au fou i o tō malu sau tua whawha i a malea wonga tā mai maunga te tele se i o lava i maunga iti whaatalo whātu le tātou tina te nani le sua lau whainga luenga pa ia le tua mo tō whalatua whapea le pa ia le silasi le wesengo te akono ia male maave es on tātou e kālesia whapea i lātou umalama ia o mai mua mai le tu ma le tu le larolangi whamanolo so i fo maua whaafitai fo i loto langi maina whaatalo whaatu fo i o tātou mtua tausi i tātou ta mama tina mātutua o loo o i ainga ia po mauta ngase ngase o e o loo whaatau to lia i ngase ngase le tau lia i o le whala ma le apulo to whanga nesi fo i o maua i whanoanoanga ia ma le whaapoleina o na o whaafi tauli e a fia ma whaina ailo tō soi fua ma so mata wola whaamalo lava le on sai whaafitai lo tō taliti ngā ma le whaatotoa tātou whaamoe pēa ma whaatalitali i le tua e maua ailo tātou whaamalo si au ai o maia o le ase o tātou tāpua i atu i le tua na o matua whaatalitali lava i le alii o na whaasanga mai ai lea o ia i a teau, ua whaafafonga mai foi o ia i lau alanga, se o tātou te tālo. Lo mātou o tua pa i ae, i le mai Jesu ke riso lea li whaola, a nganga pa ia o le mātou fiso soani sili, ia vi ia masanga vi ia pealo lava suafa mamalu, nei ma se i o i le whaavavau e whaavavau lava. A wa sauni lau whanau mo le sauninga i le nei tai au. Ma tau te whanau no manu wai i lau fio. Ia e maise lava se i whaafoi ma moli atu wai le vi inga ma le whane tanga i a te oe. Ona o lo walofa ma lo whaamaoni. A e maise o lau ami o tonu. A wa mātou whaatonga i lau fio lo nganga pa ia i le nei tai au. Se ia fia ifo ia te mātou ta i to tasi o malava. A o mātou o tāpua i mavi ia lawa fio mai o mātou ngutu a mai se lava i o mātou loto manganga. Tātou malawa fio i le nei sauninga ina ia whai uina i le manuia. Ai ala ia Jesu lo mātou o li ima lo mātou whaola. Amene. O la si o tātou vivii i le atua i le pese o saunia mo i tātou. Ele kalesia hapo tonga Yesu i mangele.
O le whaitawina o nisi o fionga pa ia lo tātou tua. Mawastus whaitau mo tātou ile nei tae ao. Ia mai le. Se tasi o tusi o le. Tusi e lima mose. O le soto lo na mata upu e tolu. O te whaitawina le whai upu e fitu e whaangata i le whai upu e iwa. E soto lo na mata upu e tolu. O le whai upu e fitu e amata i le whaitau. Whaangata i le whai upu e iwa. Whaafunga maia o fionga pa ia nei alo tātou tua. O na whitalai mai leo Iova, ua o matua awa ai atu i le puapua ngā o nuu o loo i ai kupito. Ua u whaalongo foi lo lātou alanga, o na o e pule whaasā wā i ai lātou. Ua o i loa foi lo lātou ti ngā. O le nei, ua o waluifo, o te lavea i mai a te i lātou wai lima o ai kupito, ma o aveina e i lātou ai le nuu i le nuu le lei ma le lautele, o le nuu e tafe ai le sua susu ma le meli, o le mea i ai sā kanana ma sā heti, ma sā amori ma sā perise, ma sā hivi a toa ma sā iepse. O le nei whauta ua o mai i a te au le alanga o le whanaunga Israelu. Ua ova ai e tulawa i le sāwanga o loo whaasawa ai ai kupito i a te i lātou. Whamanuia tele mai le atua i le tātou whaitau, ma whaanongolongo i lana fionga pa ia. Tō maulona nganga i o tātou loto e whaamalamalama, ma i tūma watu i a te i o lona lava vi inga, nei ma se i o i le whaavavau lava. Amene. Tātou tewe vi i le atua i lona vi inga o saunia mai. Ele kale sia whapoptonga Yesu i mangele lava.
a se o tātou whaalata lata I le atua e ala I le tātou te talo. Tātou ifo ma te talo. Te talo le whaafutai. E le atua pa I ae o le soifua pēa e whaavavau. O le atua o ana nafi ma le aso mātai ao. Le atua o e le aiso amatanga e le ai fo I so ngata anga. O le atua e whaavavau lo walofa. O le atua e whaavavau lo ami o tonu. O le atua e whaavavau lava lawa fio. O le atua oe e maluai mea umalama o iai lau whanau. O lo lava fina ngalo ia mātou savavali e tusa o wala. Ina ia avea I mātou ma whanau monia lau fio. E ala I le whatua tua whamaoni. Wa mātou o mai I o luma I le nei foi tai au fou le atua. Ina wa e fina ngalo malie whao popo le soifua ma le ola o lau whanau. Mātou te au lia mai ai le nei tai au fou. Wa ala whai ai lau whanau I le soifua manuia. O le malosi whafawina. Ma le ola ua fou ia te oel o mātou mutai. Wa e fina ngalo malie faa wau sa mātou wola. E faa wau ai sa mātou moli mau ia te oe ma lau faola tanga. Wa mātou to ai tau nuu I le nei tae au. E le ngata o le aso muli muli o le nei masina. E ia a o le aso sa muli muli foi le atua. E alu aso ma sau aso. A o lo tu maupea la wa fio I fōlinga pa ia o oe le atua. Wa mātou wa ia e ala I le sio manga. Wa ola mananofo ai lau whanau. Ia u fuanga mātango fie ma le mātalasi. O mea ua e whaia ina ia manuia ai le tangata. Ai ao ai le tangata o na avato ia te oe le vi inga ma le whawhetai. Ua whape nā o na pota mai ai lau whanau I lungo le nei ala leo. E mātou te tāpua I whatasi atuai ia te oe lo mātou matai. E momoli atuai se vi inga mai o mātou laungutu. Ia e mai se foi o le vi inga mai le taele o mātou wanganga. Le atua whawhetai tele I lau fio. A wawa le masino lau awai mai I ate I mātou. Wa le masino le mātalasi o au mea lofa fua na mai. I le tangata malona o langa I le nei lalolangi. Mātou whawhetai le ola fou ma le mālosi fou. Mātou whawhetai ai le whafou ina pēa o lo walofa I aso uma. Ua moli mau I ai lau whanau whatua tua. Ia e mai se foi o tangata uma o lo soi fua I le nei ola. Mātou te whawhetai lau a fio. Ua le aise vai panoa o le soi fua o lau whanau. E le o I ai lau tufa mana ma le paia. E ala I mea alofa. E ala I lau tamau a inga tufa mai. Whatof sia ina ai I mātou umalawa. Wa mātou wa ai le mata lasi o lo walofa le atua e fōpea I taia uma. O le ala lea o le whapongai o le anganga vivii ma le anganga tāpuai o lau whanau I ate oe. Ai mai se le nei vai tau. O lo vivesi le lalolangi e mai se foi o so mātou atu nuu nei. I puinga lava o le whaamai e peona I ai I mātou.
A lo mātou wa aia pēa angale a awanga le lei o lau o fio. E te pui malu I lau whanau. E ala I le afu o lo walofa o lo whapena. O na si o mi ai I mātou I aso o malawa. A o mātou o whenga iai ma le whaafai fefe mai. O mea whainga tāo leo langa e peo na iai le nei whamai. Le atua whawhetai tele I lo walofa. I lo leto la fo ina lava o I mātou. I mea whewaa I ai lau whanau I lungo le ea ma lungo ala te tele ma le tele vavave. Ma so se awala ua whao ngā ina e lau whanau. Saunga le muai I mātou lo mātou mtai. Ele nā fo I vaiaso ua mae atu. Mātou whawhetai lau fio iau ta mau a ingai a wala ese. O au mea lofa fo I fua I le tino. Whapenao na e foa I mea ai le lei o lo mātou loto ma o mātou anganga. Whawhanga I na ai lo mātou wola ma futa. Ma lo mātou wola fe so tai atu I a te oe lo mātou tai. Mātou whawhetai o lo manuia I mātou uma. Ia mātou e kale sia ma a inga te tasi. I lo alofa tausi mai I o au wha mawhana whana. Nisi fo I o taimi wa maua lau whanau. Ai mai se lava I o mātou matua tausi le atua. I whaawhainga tā o ngase ma le soi fua tu lui. Mātou whaafetai ai I o au wha mawhana whana. A wa e asia si mai ia I latou. E wha mawhana whanaina I latou ma I mātou uma. I le mawhana whana ma le alofa o a aonga le lei. Mātou whawhetai I mea uma ua e whaia I a moa mātou whanau. I o whamanuyanga tele ua e tufatu I a inga taito atasi. I le mawhutanga mātua ma whanau. Ta mau a inga uma I le tino le mawhau ma le anganga. Ua e whaatofu si ai a inga uma. Ua mawhai ai o na lātou whaia le whatu a inga tausi. O le tausinga o a inga ma le tausinga o whanau. Le atuai I a vi I ai oe lo mātou matai. Mātou whawhetai foi le atua I le ngata o mea le lei ma mea e whawhia ina ai o mātou loto. Ia ua whapena o na e asia si mai lo a ao to o I nisi o taimi. O mea ia e ao ina o mātou whawhetai ai. A wā o mea ia o whaamanatu mai ai I ai mātou. Po o a lava unga o le nei o langa. O lo o iai I mātou I la loifo a ao anga le lei. Ma ao mawhana whana o oe lo mātou matai. Mātou whawhetai I lawa fio I le ngāruenga mana lo a nganga pa ia. O lo whapena o na mafuta ina I mātou I aso umatai to atasi. E lango mai I le vai o lau whanau. Mātou whawhetai I awa fionga pa ia. Ua mātou whaitau wai I as le aso ma le aso. Whapena foi o na mātou whanungolongo ai le nei tai au. I le wheta lainga lau fio lo mātou matai. Mātou I loa manino ai. E te leo o tu lafua ina lava I mātou. O lo e sisila I o mātou puapua ngā I aso uma. O lo e sisila ma e sila fia mea uma o mātou o iai. Ia wale ngata I lea. A ua e fio ifo I a te mātou. E te lango ma e whamanuia I a te mātou ma o mātou puapua ngā uma. Sili lava le atua. Le ngango le whawhetai, e ala ia Yesu ke riso lo walo pele. O lena e fio I foai I le lalolangi. Ina ia whaasaulo toina I mātou mai puapua ngā o leo langa sala. Se manu a mātou pa u atu iai. A olona lava soifua pa ia na ofo ina mai. Ina ma liu ma toe tū manu malo. Ina ia ave ese ina mai I mātou ma whaasa o loto lau whanau. Mai le pōngi sao leo langanga sala o le neila no lai. Ai a vatu I mātou I le kanana fōu o lo māloe whaamavau.
pe a whai e tūmau pēa o no mātou whatua tua, i a te oe lo mātou matai. E maise o se ola tali tonu ma le whamoe moe tasi, i a Jesu ke riso lo mātou o li i lona maliu, whama ngalo ina ai o mātou le anga. Mātou na nofo whātali tali ma vava ai atu, i le fio, i le toia fio mai o lo walo pele o Jesu ke riso, ina ia whaia, ma Sauniga se nofo anga mo lau whanau, e a watu wai le ola e whamavau. Ia tuma watu la i a te oele atua le tamale vi inga o le whanetanga, o le pule ao ao malemana, nei ma se ia o le whamavau e whamavau lava. Amene. O se mawhauwhaunga whale anganga mo i tātou le nei fwoi tae au, tau a vea ma whaalae au mo le tātou whainga malanga, i le nei fwoi vā yaso a tātou amatalia, ia ma le whai ungol nei masina. Ia o le a maua mai se matua mai le tusi sa tātou whaitawina, ia o le soto i lona mata upo e tolu, a o lona whai upo e fitu ma le whai upo e valu, o loo iai nai upu nei whapea. Ona whita lai mai leo i ova, ua o matuava ai atu i le puapua ngā o loo nuu o loo iai kupito, ua o whanongo fo i lo lato alanga. Ona o e pule whasawa ia i lato. Ua o i loa fo i lo lato ti ngā. O le nei, ua o walui fo, o te lavea i mai a te lato, ai limo ai kupito. Then the Lord told him, that's Moses, I have certainly seen the oppression of my people in Egypt. I've heard their cries of distress because of their harsh slave drivers. Yes, I am aware of their suffering. So I have come down to rescue them from the power of the Egyptians. We can tell from the tone and the narrative of this chapter that God is in the process of getting the ball rolling in freeing his people from bondage in Egypt. The Israelites have been living in Egypt for about 400 years, and for most of this time they were being enslaved under the watchful and cruel eyes of the Egyptian kings. And chapter 2 of the book of Exodus we read this morning opens with Moses seeing the glory of God in a rather unexpected source, the burning bush. God says to Moses from the burning bush, I have certainly seen the oppression of my people in Egypt. I've heard their cries of distress because of the way they have been treated. I am aware of their suffering, so I have come down to rescue them from the power of the Egyptians. Reading these verses, between the lines, they speak clearly about certain aspects of the nature of God. God resides in heaven, but he knows everything that happens here on earth. Theologically speaking, God exists outside of space and time. But he is also present in his creation. In other words, there is no place where God is not. His sovereignty means that his control extends everywhere at the same time. And the prophet Jeremiah says that God is both nearby and far away in Jeremiah 23:23. Obviously, God sees the oppression of his people here on earth. He hears their cries. He feels their suffering. And not only that, he also acts. He did something about their pain. He came down from heaven to rescue them. Those are some of the attributes or the characters of God. He is not the God who just sees
and hears and feels. He is the God who does all those and much more. He moves with his love and his power to save and free his people. This is a picture of a redeeming God who's made an eternal covenant with us. Firstly with Israel. Now he's made that covenant with us through his Son, Jesus Christ. It's also a picture of a redemption that is complete. God says in verse 8, "So I have come down to deliver them out of the hand of the Egyptians, and to bring them up from that land to a good and large land, to a land flowing with milk and honey." God is talking about Canaan, the land of Canaan, the promised land as we normally know it. When God redeems, he not only redeems from something, but he also always redeems to something. Not only will he deliver his people out of bondage, out of the enslaving hand of the Egyptians, he will bring them to a land flowing with milk and honey. God brings them out and takes them in. That is a complete redemption. It's a complete salvation, and this is what Paul was trying to say to the people of the church at Ephesus, to the Ephesians. He says, even when we were dead in trespass, God made us alive together with Christ. By grace you have been saved, and raised us up together, and made us sit together in the heavenly places in Christ Jesus. Every Christian is a Christian by God's calling. Usually God doesn't meet us at a burning bush like Moses. Nor does he speak to us in an audible voice like what Moses heard from the burning bush. But God uses the preaching of his word to expose our need of salvation and to compel us to put our faith in his Son, Jesus Christ. The point is that God does not only knew and cared about the plight of his people, but he was also planning to do something about it. The story of the exodus of his people out of Egypt is the history of how God rescued his people, working out their whole salvation from beginning to end. In this personal saving relationship, God brought them out of all their troubles into a good and happy place. The way God rescued Israel from Egypt is the way God always rescues his people. The Exodus is not simply past history, but present reality. It gives us a picture of what is happening to us as well. The God who revealed himself to Moses at the burning bush is the same God we serve today. Whenever and wherever we worship him, we are standing on holy ground, praising the God of Abraham and crying out to him for our salvation. The Exodus from Egypt reveals the pattern of salvation in Christ. So whatever God did for Moses has direct relevance for us, the Christians, during our times. The bondage of Israel in Egypt is a reflection of our own spiritual bondage, a bondage which we need to be freed from. Israel's bondage is a picture of our slavery to sin. But until we come to God in faith, we are living in the Egypt of our sin, enslaved by its passions and desires. Just as the children of Israel were under Pharaoh's whip, we are under the spell of the devil. We must be thankful that we are serving a God who sees and knows our condition. He hears our cry for help, and he stoops down to save us. When God's people suffer, they sometimes wonder whether God even cares.
But the story of Israel in Egypt is a dramatic example of what is always the case. God knows exactly what his people are going through. He is well aware of what is happening to us. He sees our suffering. He always cares about it, which is why he responds to our cry for help. God is full of pity and compassion for the people he loves. What he said to the children of Israel, he says to every one of his children, I am concerned about your suffering. This is exactly what God has done in Jesus Christ. Jesus came down from heaven to lift us up to glory. It is through Jesus that we enter into a personal saving relationship with God, in which we are saved from the power of sin, the terror of Satan, and the finality of death. We are also saved to something. Heaven is our promised land, the place of God's abundant and eternal blessing. The Exodus was the most important salvation event of the Old Testament. God rescued his people from Egyptian bondage by miraculous and extraordinary means. The crossing of the Red Sea is the climactic moment of that rescue. They had no human means to escape Egypt, but God himself provided the way out. We shouldn't be surprised that the significance of such an important event reverberates through the rest of the Old Testament and into the New Testament. God says, I am coming down to save my people. He resides in heaven. He has an abode in heaven. He lives outside of time and space in his creation, but he is present in his creation. He knows how you feel. He knows your condition right now and every day of your life. He knows my heart too. He knows what I need. He knows that I need to be saved. And he has come down through Jesus Christ to do that for us. Wa o matua wa ai atu I le puapua ngā o no o lo I Oketopa. Wa o whalongo fo'i lo latou alanga o no e pule whasa wā ia I latou. Wa o I loa fo'i lo latou tinga. O le nei, wa o walwifo o te lavea I mai te latou. Ai lima o Oketopa. O le whitalenga le nei a le atua I a mose. Na whetalai mai ai mai tonu o le la au tala wa mumu ai lei wha umatia e tusa ma le whaalinga na ia maua I le maunga horepa. Le ana to esia ia mose o na se vai e tusa ma le whaatonunga mai lea whaalinga o na uwhai mai le tua o pa ia le whanua. O pa ia le ele o lo e tuai. Whetalai mai leo I ova ia mose ua o matuava ai atu I le puapua ngā no nu o lo Oketopa. Ua o whaalongo I lo latou tinga. Ua o I loa lo latou tinga. O le nei ua o waluifo o te laweai a te latou. O putu sao ia mai le fufonga o le atua ia mose I au vai maunga o le maunga o Sinai. Ina ua sauni le atua e tā pena le whaasao le toina o lona nuu o lona whapolonga I tonu o Oketopa. O le whai ua whetalai tonu lava le atua I le tangata e whina ngalo I ai o ia na te whaataunu uina na ngā luenga lea ua fuafua. O lea ua whaafofonga ma le totoa siali o mose. Au whaali mai le whina ngalo o tia o le atua, o tia I le alofa ona o lana whanau, le nuu o Israel. Wala ngona mai le atua I le langi le sai o le nuu, ona o matuave vela le whaapolonga ina o I latou. Lima o le tupusa wā o Oketopa o Farao. Ma ua whina ngalo ai le atua o le a mata o na tāpena le ngā duenga whaola.
A o whaia lana ngā ruenga o le leo leo ina o mā moe o le tamao lana vā. Na uia nei mose le mea o whaatali mai ai le tua mō lona taunu watu. Ma ua whitalai atuai le tua i a mose i upo o a vea mā tātou mutu. Fia whaata waina i le nei tae ao le nei lava whitalai ngā le tua o na lo mai ta winai ni winga pa ia o le tua i le whawhengai ai a maon tangata. Mua mua. O le tua e sila sila i le tangata popo ngā tia. Po le sila whanga alofa le tua i on tangata wa mawhatia. E le whaingo fia le ola pule sea. E whainga tā ma le taunga mā lie le ola sai tia i pūlenga nisi mā lo. Tono whapeni la ngona o tautua a mani o mātou mātua i vai tau o pūlenga mai whafo. Na whapo ngai eile nau tai o Samoa mo so tatou mā lo tu to tasi. O le ola polonga o se vaenga o le tala whasolpito. Sa tupu e le ngate Samoa a o nisi foi e tunu o le lalolangi. E au fia i foi ma le nu o le tua o Israelu e pei o na whaitawina. O le Israelu mapuiti ngā ma le tua na sila fia mea uma. O le tasi leo winga pa ia o le tātou tua. O lo sila mai o na fafonga i leo noa. Ma na sila fia ai mea uma lama. Ai maise lama. O lo sila ma le alofa. E mawhatianga on tangata i le lalolangi. O mai poto Solomona il whata au te suma lima vau pe toru. O loo i mea umalama fofonga o le alii. O loo matua sila i e a mi o le anga. Ma e a mi o le lei. Na sila ifo le atua i whainga sā wā ma le whaapolonga ina o le nanu e wharau i e kupito. Ma sā ia ngā lue ai loa mo se awala e wha saolo toi nai i latou. Whape nao na whaia i le atua i on tangata, pe o na wha mauma wina i tala o le tuspa ia. Tala i tau le lea e to tonu. Sai utai tonu Papilunia i lalo. Pūlenga sā wāl tupone pkanesa. Tidi se le i whai le atua i tau le lea o le a lafo i le. I le afi. Ma mlawe ai mai a te ilato mai le afi a asa se manua whioti ai. Sila i fo ile atua i le tangata e whatua tua ma tali tonu ma wha moe i a te ia. E le se mea ngata ai le sila le atua. E o lava i le loto le tangata. Sila i fo ile atua i anga sala i tele alona nuo i Israelu ma ua ia aveina i fo mala ma wha sinonga i a te ilato. Ona walato soli le whangainga ma le lato atua. O te sila fo le atua, o le sila whanga o le whaoltanga. Sila whanga lava le ale atua na ia sila e ala i lona lava alo pelo i Yesu Keriso. Malana ngā luenga whaola mo le lalolangi. Na ia sila ma ia sila fia pua ngā ma mawhatianga o tangata. Teimi o ngā luenga Yesu i le lalolangi. O e sa lo lofi ana i a te ia. O na o le mana o mia o lan wha malo longa, malana fsa soania i la tau pupua ngatia. Na ngā lue ai le lii mo la tau wha malo loina. A wasa ia sila i a te i la tau, ma o la tau mana onga. Sa ia whapea foi ona ia sila ma o atu e pe ona ta ua e ma teio, lana la unga i lunga o le maunga. A maile, whamaunga mātai o sila atu ia i le motu o tangata o na maliwa e lea o ia i le maunga o nofo i lalo o whetalai ma o a o ia te i lato. Sila o le alofa. O la la unga i lunga o le maunga na ia a o atu wai tangata o i lato o e o lo fia maua le a o ina o le ma lo le atua. O le atua e sila i tangata pupua ngatia. Po sila whanga alofa le atua i on tangata ua mawhatia. Lua, o le atua e whafonga. E whafonga i leo on tangata ua mawhatia. A mailan whitalainga ia mo se wau whaalonga foi i lolata walanga. O le ngata ina sila le atua a ua whafonga foi le atua.
na matua fa sanga farao e matua fa tinga ina tangata Israelu ngā luenga mamafa ngā luenga tinga ma fa fainga tā tili ai mea uma mo i latou na langona ai le leo le alanga ma le fia maua se mapusanga mai tangata o le nu fa funga ina le atua le leo le oi mo le latou puapuangatia fa funga foi le li le leo le tama i titi le nua persepa le ana se i akara malantama se yo ina umma le fangu vai o na aluai leo akara o nofa mamau mai na tele fia ai le oti o lantama mai le tana na whaafunga ina foi le atua le leo le tama wala au mai leo le angelu le atua ia akara aua e te fefe a wā ua whaafunga ina e le atua le leo o le tama i le mea o iai o ia ina tula ia ma tango i le tama a wau te whaia o ia ma te punga o le nutele. O le whaafonga lava le nā le atua na whaafonga i ala i le soifua pa ia o lona alo Iesu Kirisi. Na ia whaafonga i le leo le oi ma le mapuiti ngā o tangata sa mana o mia lana fsoswani au whaia lana ngā nuenga i lalo langi nei. Na ia langona ai le alanga o tangata na ulu i tilo ina e te moni. Tangata le na nofoi tunga mau i te poli. Sa whaamaro lo ina i foi e sul nā tangata. Na ia langona foi le ai oi al fina suria o na olana tamateine. Ina ia tutuli fafo te moni sa ia te. A toa ma le tele o isi o mautala. O wha mau ina o mauti noai. Sa whaafafonga ina i latou. E le li o Iesu Kiriso. O le tua e whaafafonga. Whaafafonga i leo on tangata o maftia. Manatu e tolu. O le tua na te iloa ma malama. O le tua silfia. Ua o iloa lo latou tinga. Ua le ngata ina nā ona sila le atua. Ua le nā ona whaafafonga foi ma whaalongo. A ua na iloa. Ua na silafia le tinga on tangata. Ua ato atolo na silafia o le tūranga pangatia. Ua iailo na nuu. Ua la ngona ina whaatasi mai latou. Lo latou puapuanga. Silfia ma malama le atua i la ngona ma mana onga o lau whanau. Talenga tu sao mai le atua ala mai lan perfetto i Eremia. A o au nei ua o iloa manatu. Ua o manatu ai i ate utou. O manatu i le malaia. I le manuia. A e leo le malaia. O lo fitalai mai ai le li. O te fo ina atu i ate utou le i unga i ai le whamoe moe. Eremia e luas fumala iwa o veupes fumaltasi. E sila fia i le atua mea uma i tutupu. E o lava i tutonu o lana e kalesia. O le kerisa toi tū lava na ia wha mau nia mai le mau. E ala i le wha alinga na i loa Ioane le moto patamo. Ma tusia i e kalesia e fitu. E le li toi tū. Whai mai Yesu. I lana tusia le kalesia i semurana. Ua o i loa unga luenga. Ma lopo pua ngā. Ma lo mativa. A upu fo ia na ia tusia ile kalesia i Efeso. Ua o i loa ngā luenga. Ma lo ti ngā. Ma lo on sai. I oe o le upu moni. O le li il tātou tua. O lo o whaafafonga manino. O lo sila tutoa. Na te loa le lei foi tātou te to tasi. Le ai ase mea o lilo. E le ise mea e whaane nefu pe aua oa i lana sila whangati. E o a foi o tātou pupua ngā ma o tātou mawhutianga. O ngase mamai o le tino ma le mawhawhau. O tātou whaanoa noanga ma le loifonga malingi. E le aise mea o lilo i lana sila whanga. O lo sila fia mai loa i le atua. O lo whaafonga foi le atua i o tātou popolenga. O tātou whaafhatia tā mai. Malu i tātou te tauivi ai tino ma le mawhawhau. E le o lilo i lana sila whanga o puaponga. E le o lilo i lana sila o tātou i tu aso pong sa. Mo le tātou wola whalwhatuatua. E le se mea lilo i le atua alofa. O le atua na te iloa ma malamalama. Mana manatu lona wha. O le atua whatino.
o le atua ngalue. O le atua fio ifo i ona tangata. O le atua asiasi e wha amawhanawhana ma wha amalo si au i ona tangata mawhatia. O le atua na te wha ailoa lona mana i mea whainga tau so i whanga o lana whana. Ina ia mau ai sona vi inga, ina ua whaali lona mana sili ese ma lona pa ia. A maila vaenga moli o le matua, o le nei, ua o wan wifo o te lavea i mai a te ila tau ai limo ai kupito. O le atua lea. O le atua ua fio mai. O le atua na wha sao loto ina o le tangata polonga, mai noa noanga o le angasala. Ua le nofo a i le atua, a unga lue mo se nganu ngā lofa. O na le au ina mai, fo se a ngelue, fo ia se wha o tanga, a ua fio mai lava le atua ia. O ia to ese ona pa ia maona sa maona mamalu fa le atua, a ia fio ifo e fai matangata e pe o oe mau i le lalola. Ai pe tae, e le ai sana angsala. Ua fio mai le ai kupito ua iail tangata ua whaapolonga ina e lana lava angsala. Ua fio ifo na te lavea i le tangata mai limo ai kupito o le angsala. Ina ia maua lo tātou wha moe moe i le ola. Ai maise o le ola e wha wawao. Leo pele, o le atua o lo tātou au auna ma tāpua i ai. O le atua e sila i le tangata puapua ngatia. Sila ile, ilona alofa, ma le tua, ma lona sila i le tangata ua maftia. O le tua e whafafonga, na te whafafonga ina leo on tangata puapua ngatia. O le tua na te iloa ma malama, o le tua e tele lona silfia. E maise lava, o le tua whatino. O le atua ngalue. Leo soe. Pe leo winga e ia wha le atua o lo maua fo ia te tātou te totasi. Ai meise ia te tātou o e o ta ua o tangata whātuatua. O le memoni. O tātou o whaia e le atua i lona lava whātuspa ia. Ma o tuina ia te tātou nā tura ma winga whale atua. Ina ia tātou tau a veina ailo na whātusa pa ia. Ma whaali atuai o na winga pa ia i le lalolangi. O winga ma mionga ua whapa ia ina mo ia. O loo ia te oe ma ule anga waa e sila ai e mea o tutupu i le lalolangi. E sila ai i lo lama tangata ma lo sia manga. O le anga waalava lea e sila ai ma whaava senga tātou au o nanga. Sila ai foi ma whitianga o lo whea ngai ma le whanau o le atua. O lo ia te oe foi mau, le anga waa e whaalongo ma malama ai le si ufonga o le atua. E ala i le musumusunga lona nganga, whapea foi ana fionga pa ia ua tātou foi tau, ma whaalongo ma malama ai lona finangalo mo i tātou te totasi. O lo wai to wina mai fo ia te tātou le anga waa ma le loto tele whaatino ina ai mga lue ina lona finangalo i le lalolangi e ala i ngā luenga le leie whaia mo i la tau o pōpua ngā tia ma fia maua lau sonsan. O le soifua pa ia o le tātou wali o Jesu Kiriso. Tātou wa ai e winga pa ia o le atua. Ua sila ifo, ma whaafafonga i le oi o le lalolangi ang sala. Ma ua ia mana malama le lei, e toa tu ngā o le soifuanga o savali le pongsa. Ma ua fio i whai, na te lave ina o le tātou nofo to i lalo, ma le nofo polonga i le ang sala. E ala ilo na lava maliu, ina ia tātou sao whangātu, i le kanana fou, o lo ta oto ailu tātou oli sanga ma le sao le tonga tū mau. E o le whaama vau. Ma mai o ane, o wā ua whapea lava o nā lofa mai o le atua i le lalolang. Wa ia awina mai ailo nā talia e toa tasi, ina ia le whano se tasi e whātua i a te ia, a ia maua e ia le ola e whaama vau. Wa o matuava ai atu i le puapua ngā o lo nuu o lo ia i kupito.
Ua o whaalongo fo I lo latou alanga ona o e pule whaasawa ia te latou. Ua o I loa fo I lo latou tinga o le nei. Ua o waluifo o te lavea I mai ia te latou. Ai lima o ai kupito. Se o tātou te talo. Lo mātou atua sili e se. O le ua ina mai la ua fio e te lave ai a te mātou. Mai pua ngā o le o langa ngasala I le ola nei. Mātou te whato ese I a te oelo mātou atua. Awa mātou le muli tai I o winga pa ia e pe o nau mātou whaitau ma whanongolongo I ai. Awa pōni tia o mātou mata. Ua pōni tia la mātou whalongo. Ua pōni tia lo mātou iloa. Ua pōni tia foi lo mātou fia ngālu lue I ngālu enga whaola. Mātou o atu I le nei tu aso I la ua fio lo mātou matai. Se e whaafafonga ina lava o mātou leo. O leo e tui nātu ai I la ua fio. A mātou whato e senga ma se wha maura longa. Ina ia e alofa mai I a te mātou. Ina ia e wha ngalo mai I a te mātou. A wawa tā waso la mātou vaai. A wawa tutuli la mātou whalongo. A wawa leiloa lava I mātou semea. Wa mātou wola foi I seolanga. Wha vai. Seolanga to I lalo. Ina ua mātou le ngā wa I atu I a te oe le atua malo lava fina ngalo. Whaato ese I la ua fio ono I mātou. Oni tangata le muli tai I la ua fio malo whaasino ala mai. Ina ia mātou sava vali e tu solo lava fina ngalo pa ia. A vea ai I mātou ni tangata e whaamanu ia ina. Le atu waelo mātou matai. O I mātou ni tangata vai. O ni tangata whaatau va. Whaapoto mai so mātou valea. Whaamalama mai so mātou wola pōngi sā. Se ie whaasava vali o mātou vai wa pipili le angasala. Le atu waelo mātou matai. Wa manu malo lava ia te mātou. Le li o le lalolangi mana whao so songa I le tele o teimi le atua. Wa lai o na tau teva la mātou savali I le ola nei. A wa mātou whano no manu watu ia te oelo mātou atua se I e whaafou ina mai o mātou o langa. Whaafou mai ma te tala la mātou vaai. Te tala la mātou whaalongo malo mātou I loa. A ia sili ai. Ona e au mai ia te mātou le whaamalo si au. E tutua I lunga o mātou vai. Ma o mātou tautua ina la ua fio. E ala I le pesoa soani ai tangata ua pua ngā tia I le ola nei. Ma I la tau e o lo fia maua la mātou pesoa soani. Le atu waelo mātou matai au maia o manuia I lau e kālesia. Se au maia o manuia e wha manuia I nā ia mātou whanau. Manuia o mātou mātua mātutua. Wha manuia I lau whainga aluenga pa ia. Lau whainga aluenga tutofi o e lo fola ina lo fina ngalo. I le aso sā ma le aso sā I so se whatawhaita aulanga. Wha manuia le ngā aluenga wha misionare a lau e kāle sia ao ma lau e kāle sia kerisiano I le lalolangi nei. Ia maua lava le atua ni nganga ia mo oe malo lava malo e whaavavau. Mātou te talo le atua mo lau e kāle sia ina ia e whamanuia I tangata lotu uma. Whamanuia I so se e kāle sia kerisiano ma tau mawhainga I le ati na e ina o le tino ia male nganga o lau ngā ruenga lo mātou. Tai whamanuia le atua I le nei foi tae au ma le tāpua inga lau whanau. Ia mātou tū mau pēr I mātou. I lalo le puipuinga malu ala ua fio lo mātou matai. I mea umalava mātou te iai lo mātou matai.
se e whamanuia mai i lau tuspa ia sa mātou whaita wina, mātou whanongolongo i ai fo i le nei tu aso, i le whetalai mai o la wafio. Whaapupula mai ai i a te mātou, ma whaamanatu i o mātou loto au ngata, lo lava fina ngalo pa ia, o winga pa ia e peona o mātou i loa, e te sila ma e whaafonga, ma e sila fia mea uma. Mai se lava o whaataita inga o lo lava o soifua ngā lue, na e lue ai mo le whaola ina o le tangata, e ala i lo lava alo pele o Iesu Keriso, o ia o le Mesia o le lii whaola, mo le lalolangi ang sala, o i lato uma o e whatua tua i lona suafa, o ia vatu i ai o le manuia, e na ia lato manuia ai, ma maua atili ai le ola mo i lato, whaamalo si au mai la ua fio, i le nei foi vai tau, o lau whanau le whenga i ai ma whainga tā, ia o le soifua, ia ona o le whaamai wa whaafefe mai, ia o mātou soifua mālolo ina, o lo lava mana i te tafi e se ai, i lo lava teimi ma lau whaita lia whaale atua, tau lava ina ia mātou ono sai, ma whaatali tali, i le teimi e te whina ngalo ai, whaatau noo ina ai lo lava whina ngalo, o se whe au foi pe ona e momoli mai e ala i le nei whaamai, na ia sanga whaamalo si a tili ai pea, lo mātou wola whaale whātua tua, o le nāla mātou te talo le atua, ia tuma watu ia te oe le tua le vi inga o le whane tanga, o le pule ao ma le mana umalawa, nei ma se ia o tu lava i le whaavavau e whaavavau lava, amene, amene. O le a tātou whai u le Sauniga i le vi inga ua saunia mai, e le kalesia, whapaptonga i e sui Samoa mai e pia. Bye.
le pa ia o tātou mafutanga ni tai au i o tātou Sauniga Lotu le nā. E watuai ma mo ngā lofa i Lotu pa ia ina i o tō maua se aso file mū, sa pati manuia, ia mai se foi i o tāpua inga i tonu o tātou a inga. Ia whamanuia oe i ova, ma ia na tausi a te oe. Ia whamalmala maina i ova o na whafonga i lunga i a te oe, ma lofa atu i a te oe. Ia whaasanga mai i ova o na whafonga i a te oe, ma tui na atu i a te oe le manuia. Tātou whaai ui le talo. Le atua pa i ai lo mātou watua. Ia vi ia lava oe whaavavau e whaavavau lava. Ua mae a mautu atu se ngā luenga a lau whanau. Ai mātou whamoe moe atu i lau whio a nganga pa ia. E ato to ai sa mātou ngā luenga whātau wā. Tu mau mai oe i o mātou lunga le atu ai. E ala i loa nganga pa ia. A wā o loa lofa e sili ese. Le alofa mata lasi o lo mata wali o Yesu Keriso. O le mafutanga whaavavau ma oe a nganga pa ia. Ia i lunga o i mātou malau whanau kerisiano i le lalolangi. I le nei lava i tu waso se ia o tu lava i le whaavavau. Amene. Amene.